إبراهيم شو ما كنت دعوايا كانت شوف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقتي يقول نمرود دي بدين بو وتي تعرف لكم من إبراهيم الله بنده ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت مركزين من عامته عنها قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا هو كافر بجوابه ملامته أنا بقول شبارين شما إيه شریک آنها چی چیزی هست که زمین تا پیداش کرده ماذا خلقوا من الارض چه زمین و زمین مخلوقاتا ای شما معبودانی پیدا کرده و جور کرده این چیز چیه ای کل جهان استار که حساب نوا چه ای استاران شما معبودان چین که دانک جور کرده أم لهم شرك في السماوات يا آينا شريداري هست آسمانانی تها و آسمانی نظام تها جهانداری و جهان جلی تها أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من يا كي من الله آية ثبوت هش مكر من الله آية كتابه داتا وهم كتاب بنياد سرا چو ڈاڈا شرکی کنند کفری کنند هرچی کنند متحققانه در کتاب من داده بگو چه ایسا کجام چیزه فرمان که هیچ چیشن بل این يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا دیگه هیچی نه حقیقتش این که این ظالم یا که دیگه بغیر دوکا و فریبا دیگه هیچ چیزه قول و وعده نه هر چو وعده و قولی که دیت یا که دیگه همه دروغ همه فریبه همه رد برگه که وقت هم پدا رد کپن تو دیگرانی رد کپگه هم سبب وجه جو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله جنده ذاتن که آسمان و زمین آنا چه کروجه گلوم بگو کپگه داری داشته گند ای آسمان آنا چه پرشگو رچگو کل جهان چیر تری نگا الله ذاتا بچه ولئن زالتا اگر ای آسمان و زمین چه ہوتی جا پرٹگلا کجام حد ہو دیتا کہ زمین تو رو گردے اچھا او دا پیشی تری تو بلوشی درے یا اچھا آسمان حد و حدودا یا چیزیں یا آسمانی ہوتی جن چا ہوتی ہما حد و ہما دائرہ تعدرے ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده نیست کسی بغیر خدا کہ آ چیزانا پدا داشت انه كان حليما غفورا الله ذاتت کے ہستن او پار برو کو باز بخشو سبحان الله وكان الله حليما صبر او بارك الله حما سبب انك اجهار وتي مدته پورا کہ اللہ ایک نظام جوڑ کرتا ہے کہ اذا كان وده حساب ده اذا وهم خیال کن کہ من اللہ نافرمانی کنم من گردن چھوٹ نبی من دستی پادی نپرشی من دراب با اللہ رب العزت ترى اذا مهلتی فرصتی داتا الدیمہ پدا یہ حساب کتاب بھی تو برو وده اڑتو گندے اللہ اکبر اقسم بالله جهد ايمانهم
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم.